naragwaye ndaguma mu nzu none ubu amaguru aranyaruka aragwiraza abakozi b'Imana baransengeye baransanze muhira urabona hose yaratabaguritse ariko mu ijoro hari Imana ikora ibitangaza abo banga abadayimoni bo mu kwezi kwa 10 ariko batsinzwe mu izina ndagiye kuraho hantu ndahazi ndashikajya nukuri ubwo buribwe aha aho sinanatonotse nageze ngaha uriko bariko barasenga bariko bararirimba nanatonotse hose watonotse yego urushato bavuga yego aho hose none umeze neza eka aho hose muri hose naryama sinasinzira nukuri je nta miti nari maze kwivuza sinokwa ngene ngaho ubu rero uburibwe bwaheze narika n'ipiripiri birimo naririmba anyakiriye yambwiye ati urafise umudayimoni yugaye uruti rw'umugongo urafise ibinyanya umubiri wawe wose kandi urafise n'inyatsi urafise kandi ifoto yawe barayihabye bayihamba icuritse urafise rero n'inyatsi ikintu bita icyangiro ku bugingo bwawe umukozi w'Imana Esperance na pastori baransengera byagiye bihetse bya binyanya wa mugongo bite byari bihetse ukomera amashumami Yesu Kristo. Wow, haleluya. Ukuteba bikutebuka ngo tumvise intahe zikomeye z'akazi uriko urakora simba ku munsi wa Mungu tuze twumva intahe ariko aragendagenda mu izina rya Yesu. Amen. Mande kugatsi byakwiye bine mugabo amaze gukwiye Imana cyane ko yemeye yuko mba hano muri kino kibanza si kubw'ubuntu bwanje ariko ni kubw'urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo ndashima cyane hariho umutama twazananye niwe yambwiye ati ingo tujyane yego mu bisanzwe nsengera ngaha haruguru gatoya ku ishengero rya Gifungu rero uyu mutama nashimye ko tuzanana yabyagiye hagiye gatoya n'umutama nkunda cyane Imana imuhezagire cyane cyagabura rero ndashima Imana cyane ko yanzigamye ikangira neza nari naragwaje umudamu arinjira mu bitaro aho nabonye ikiganza cy'Imana ndashima yuko Imana yamukijije ubu akaba ari muzima hanyuma nanje kandi nkaba nshima ko nanje ndi muzima asaba Imana dufashe turangize umwaka neza turi mu buntu bwawe n'imbabazi zayo ama ikindi kibazo oya aha nta bibazo dufivuga hano tuvuga gushima ibibazo ubifite ubizana ubundi mwanya ndashima rero ko biri kose ariko ndakora akazi iyo ndiko ndakora biragenda neza mugabo kugira ngo mbike akanoti mu mufuko iyo iryo shimwe ryawe ndumva ndagufatira reka tubandanye n'uyu muntu Yesu ashimwe amen ashimwe kandi amen ndashimira Imana jewe Yesu yangijije naragwaye ndaguma mu nzu none ubu amaguru aranyaruka aragwiraza abakozi b'Imana baransengeye baransanze muhira umukozi w'Imana Jane na Majambere barazanana n'abandi baritora baraza basanga aho nicaye byase ko ngenda baransengera uwo mwanya ndatangura ibisonga ku ruhera hanyuma barambwira bati uzucumbagire ku ishengero baragukeneye kandi barakunyotewe ndaza nsanga bariko basengera hajya ndagenda nsanga abasore bariko barasenga baransengera ukuguru barakunyukura atuzoza gushinga intaye atuburakize ejo rero ndaza
nzingo niyo amasaha yo gusenga nsanga ati twahejeje mu gatondo naho mwahejeje Yesu arangiza kabisa amaguru bumeze neza umukozi rero w'Imana ati nyaruka nogenda ndi n'umuvubyaro yego umusumwe carajana hariya acarasengera none ubu umeze kabisa kandi ibyo ntibahora ubikora yego aha utamwana biga ntambuka n'ahandi nahora nzana kabajana dukomera amashyi kandi Yesu aradunyikira kabajana amen uwo yaradunyikiye abakorera Imana ubu nariye imiti y'ibihumbi 490 Yesu yagumye njya kandi Yesu yarungika kuya farumasi ari wandunyikira none ra amasengesho acagukiza ubu amasengesho arakiza dukomera amashyi umwami wacu Yesu Kristo warakoze sante ubu rero hasigaye umuti w'uguhera icyubahiro uno munsi nyene barongera abanyukure abazimu baca bagenda dukomera amashyi amen Imana kampaye umwana abibaruka amahoro kandi ashimiye umukozi w'Imana w'igihe basengera ibyari byoroshe n'ukuri Imana hafi icyubahiro amen abarodayimoni barapindwa baravuze ko nazo kabese umwana none naramurose Imana hafi icyubahiro amen amashyi menshi ku mwami Yesu umutama abadayimoni ngo abakozi b'Imana babanyukuye bari mu maguru yiwe kabisa ndafashijwe amen nari mpagaze ngahashima Imana wanjye bamaze kumuhishana kabiri nawe yari aheruka ku minsi ubu rero yakize inyuma yo kubwira ko iwe nanjye nararwaye mugabo ndashima Imana ko nagize Imana yakize Imana ishimwe kandi kurinde abo bazimu mu izina rya Yesu Yesu ashimwe cyane amen nongeye gushima Imana cyane gufata Imana ko yimize kugeza amasaha yagushobora nongeye gushima cyane mama yararwaye afatwa n'ukuboko kurabyimba duzihwe hanyuma kuko umaze kubyimba ndabona uko ndibubigire ndamubaza akambwira yuko bamubwiye ashobora kumara nk'amezi nk'atandatu atakoze ikintu na kimwe amaca mbona byiswe bitaramusengera inyuma y'iminsi 2 yari amaze gutangura gufata isukari nyuma Imana ihabwe icyubahiro amashyi menshi ku mwami wacu Yesu Kristo Imana ishimwe Yesu nashimwe amen tuzamura Imana tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu cyagabura ndashimira mbere ko nkiriho ndashimira Imana yabanye natwe umunsi wa gatatu Madame yari umugenzi yarangeze ku mezi 7 ariko mu masaha 7 y'ijoro biranga saa 9:30 acatanga kuva amaraso Imana ibana natwe tugenda n'amaguru kuko twarabuze tugasoma igihe ejo rero bashobora mu operasiyo ejo kamwe kashakagenda ndashima Imana yuko Madame akiriho n'akandi ko kakiriho amen amashyi menshi ku mwami Yesu yararinze umubyeyi Imana ibishimirwa Haleluya. amen Imana ishimwe cyane. Tena nari yose kwawe cyane. Ariko mpagaze ngomba kumara amasatani kuko ibyo yashatse gukora ku buzima bwanje ntibyakunze. Narafashwe n'umusonga ndawumarana iminsi 3 ariko umunsi ugira 4 ndaremba cyane biranga. Mugana arumva yuko natewe n'abadayimoni ariko barasengeye abasenze barasanze muhira merewe nabi barasengera ndashimira Imana yo mu ijuru yo yemeye nkashika ngaha nihabwe icubahiro ndashimiye n'abasenzi basengeye Imana ibahezagire cyane amen dukomera amashyi umwami Yesu amen umubwire ntera iyo yinsinze kuko nabyo natsinze ku bwawe mubwire haleluya amen haleluya haleluya abazimu badukurikira umunsi barapfa mu izina dore mubwire wa
ngo naje hano sinzi nawe numva umenga ndakwaye ntanezerewe ariko ubu nje nezerewe bidasanzwe kuko Imana Yesu cyubahiro ijambo banekeye umusomo bamwe naraje ubu yarananije uravuga ati wagwarira mu gukura subira inyuma nta kintu zozura muzana uvuga ati wewe rero nimba wananiwe urambaza ati byo jwi ko gasaranye akubwira ati maze ndwi irenga ntasinziriye kubera ubu agamye hazi ibintu ugiye kumusengera biza bigakwira inzu yose n'ipiripiri bigakwira inzu yose mu nzu hose no kuvuga nta n'amataragwaye twari twafashe mugo turwana intambara je nashishikaye kutagira ubwoba mugo umugore agira ubwoba ariko tubibamo ndagwana mvuye ngaho kwa Mungu navuze ati reka ndamutahane ko numvise mu video ashira ko agenda ndagenda nta bwoba kuko afite Yesu ahindukira mvuga ati mu izina rya Yesu reka ndagushikana kuko nibuka ijambo negere shitse muri hacika kandi gatoyi mu masaha 10 niho bacha rusura rero kumufata kwawe avuga ati kumbaraga mwongere yanekereye n'imisi nari maze ngwaye mu mwabazimu muganda bahundere za kumushira kugiga buryo ko namukoza byazana anashikara ko nabone umwana afishoboka yarakora gusa byose ababibonye kera nanje ntabwo banageze kubona avuga ati imbaraga z'umwungere paka kandi nkigira ubugusa abazimu barabira bashaka kufata nabi kurundi rugendo avuga ati mwebwe mwaratsinda mwana gusuzuguye honyine naho mwaje gusuzugura no kwishengera epandaze n'isuzugugo aha nyene naho ndumwe intambara y'Imana turafungana n'ubwenge bwo ariruka araburi nyina sohoka yika mu cyumba ndavuga ati sawa ubu twafatanye ndakumbagara kiramvumbagaza ukumubona umenga ntabwo bafise umugoma nama yaragize ingufu aramvumbagaza ndavumbagaza n'uzi dusigara byondo gusa uravuga ati ndaguhora intambara yo turakutana n'isaha yose ndavuga ati wowe wa muzimu ushobora kunka kabisa turakubitana abazimu ku rwezo rwaho mbona umenga arapfuye aho bamukoze hose byari bikomere byari nyama ndavuga ati sawa amuzimu wewe uzosubire kabisa n'ijoro cyamufashe n'inshuro 5 umamvyuka naho nimvuga ati uhora hageze izakurimbura abazimu zanavyuka nkubitana inumvijwe n'inje muti byo tukuvuga ati nakwisha wa mudarimoni uko ruvyuka avuga ati narimba umudarimoni kabisa inshuro 5 sawa bica birahera kwa gatanu rero nabwo itangaza ubu bamweruza mufata nabi umaruza Jomo tunachanganywa shaka kurangiza ego rero aha kwa gatanu ruhagaritse burundu hagaze mu mbaraga zawe kandi bitangaza muri sirwe kugira ngo turakoreka n'abandi bagwaye barenze bamurikiye bakira haja bari cyane aho iburinga ego twakwisi homerera komera kabisa yo bari haja bavye baba baturungikanye babone kuri pandasi kandi Yesu tunoze cyubahiro dukorera amashimwe wacu wose baya repentance n'isuzuguka Satani yaratsinzwe mu izina rya Yesu. Murabona ko uyu muntu ahantu hose ari biguma kandi ngo ashize ko n'ukuboko gutya honyene yarahindukira inyuma murabona hose yaratabaguritse ariko mu ijoro hari Imana ikora ibitangaza. Abo bandi abadayimoni bo mu kwezi kwa 10 ariko batsinzwe mu izina rya Yesu. Ukumuseze kwa Mungu namubwiye ati ubushobozi bwose bunkoreramo ndabuguhaye ugende ubukoreshe mu gukubita abazimu nibwo yakoresheje mu kubahondana urafashijwe tudoze icyubahiro cy'umwami Yesu Imana iri ku kazi mu izina rya Yesu kuko nazabo nihute gutegura muri korali ndaza ngeze kuri wa karede niranyure bisi ndaribura ncanurira ikinga ngeze hepfo acaranshika mw'ibarabara gw'ubwoko n'ubuguru nanjye ndashima Imana ko yanzigamye nkaba nashyize hano ndi muzima nanyagira shendareka kuryurira ndasindagira n'amakuru ndashima Imana ko yanyongera iminsi yo kubaho kandi nkaba nshima ingene tugize iminsi turwaye n'abana tukaba turiho twese turi bazima
ntaro gutanga amashimwe n'itubahiro ndaciye nibuka ryaja ngo ati ndabazigamye ndabashyize ku kuboko kwawe imana izoguma ibazigama nahandi nakumvaga ibibabi iyo nkubita umutwe kuntuze kw'ikaburimbi Imana yatabaye tuyikomera amashi umwana wacu yamurinze Imana ishimwe Imana ishimwe icyubahiro cy'icyayi Yesu ashimwe amen nanjye ndashima Imana kutizige dukorera duzijwe ndashima Imana kutizige dukorera kuko ndi umuntu mwiza gushima intahe nawe uburyo w'amahugurwa iminsi yose ndashima Imana kuko mu mitwaro itatu uwa kabiri uheruka kurishurwa ibyo rero ndabwira Imana ati ukazishurwa naho ndabitinya nzogakora naho mpamvu nicaye ndabaye intambara dore ko mpamvu Imana ndihimba amashi ku mwami Yesu mu mitwaro itatu yari yasengeye imwe w'ishuri Yesu ashimwe amen ndashima cyane nongera nshimira umwungere w'uru rusengero nakurikiranye ikiganiro cyiwe kare nari maze igihe ndwaye nk'imyaka myinshi uburibwe butagira uko bungana ndumva avuga ko hariho umuntu abaye uburibwe mumaze imyaka myinshi uwo muntu hari ikintu ndumva avuze uduganye kuri bibana kuri eglise nkangwa Pentecote uduganye veni hanyuma jewe ndaja ngaho ndagiye kuraho hantu kandi hasi ndashikajya nukuri bwo buribwe aho sinanatonose nageze ngaha bariko barasenga bariko bararirimba nanatonose hose watonose yego urushato bavuga yego aho hose none umeze neza eka aho hose muri hose naryama sinasinzira nukuri je nta miti nari maze kwivuza sinokwa ngene ngaho ubu rero uburibwe bwaheze naribwa n'ipiripiri birimo biraririmba aho bisigaye inama nyine bikorera amazi bafitura aho bisigayeho ndahakorere ko nanjye nakakana nanjye nahakorere mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti ubushobozi bw'Imana nkorera ndanetraliza ubushobozi bw'abadayimoni buriko buramurya uyu muriro iyi piripiri mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu onondo Jésus ndamutse umuriro w'Imana imbaraga z'Imana ziturira ndasenya ndasambagura ndarandura ndonona imizimu y'abarozi n'abarozikazi imizimu y'isokuru n'ibisokuruza ibintu byose batongeye iyi piripiri ndayihagarika izina rya Yesu amaraso ya Yesu akayanganira ahantu umubiri we mushasha ibyari byatamaguritse bisubire kuba buzima uhereye isaha ntagasubire ko mu buribwe uhereye umwanya gushika ku munsi wa Mungu gushika ku mwaka wose uhere n'umwaka utangura azogaruka ashima Imana ku munsi wa Mungu ari muzima mu izina ry'umwami Yesu amen uwemene kwirika kose urakugira ubutumwa abadayimoni barapfuye Yesu ashimwe amen ntabwo gushimira Imana yo yanyongeye iminsi yo kuba nabayeho nongera nshimira we mukozi w'Imana wandemesheje ndwaye yo naragwaye indwara yo kudahwa amaraso menshi gose nkacibwa amaraso hanyuma bakagenda kuntera yandi maraso kugira donke agahengwe gushira abaganga bampebutsa ariko we mukozi w'Imana warandemesheje uransengera gushika naho ngera ku baganga naburiyo uwo muti w'iyo ndwara ariko cyane umuntu bwo gitera umwe umuti acawukura muri Afurika y'Epfo acarawumpa amana ufata amana yamusengera amubunka banaronse bitende nakize nuba ko nyenda neza kubera amasengesho yanyu mwagize neza itashima amen mashiku mwami wacu Yesu icya kabiri naco aho nyine ari ingwaye nari mfise urubanza amafaranga yose yari yamperanye nshaka umwana wasohoke aronka umugeni hama mwaransengeye ku munsi wa gatanu nabibabwiye ngo urubanza ruzogenda neza none urubanza rwagenze neza rwose nta ngorane twavuye urubanza tugenda aho ibini Bujumbura bitaha neza kandi rwagenze neza rwose amashi ku mwami wacu Yesu Kristo uburyo Imana ivuga ngo byari ibishanga byiza tumushyire mu kanya jewe nari maze iminsi ari bike ndwaje umwana
ariko twari tumaze iminsi mu bitaro w'akarere agatwara mitende turataha. Umunsi wa gatatu mw'ijoro umwana niho afashwe twatangiye kurerembuza amaso kubyuka tujya kuri uriya mwigeme aramusengera. Amaze kumusengera jya nzi ko umwana apfuye. Maze kubyumva ndamufata gutya atogera kwa muganga. Natwe kugira ngo akure umudamu wanje cyangwa abana bari barabaza atogera kwa muganga. Tujye kwa muganga nseyo kize nga ku gitanda bamubwira umwana adufashe kandi twihangana. Umuntu yatoreye umutego bwa mbere yabaye Mariya Imana ihezagire. Turashimiye cyane Reveriye uriya mushingantahe uriya mukobwa n'urushengero badufashe kudufasha gufata mugongo. Ndashimira cyane kandi akizwe muri serire baragifata mugongo umwana twashe kumuhanga. Imana ishimwe barabitubwiye muri make. Ashimye ko mwamuserutse ko mu bihe bigoye kandi twace tubwira mwarimu asanzwe ajejwe ibyo bikorwa hamwe n'abandi bakozi b'Imana mwaragerageje guterera intererano mu buryo bwose. Arashimira ishengero ko umwe wese icyo yakoze utashitse kumurera yarasenze. Hanyuma abandi nabo ku ntererano mwatanze murazi umuntu abuze akenera ibintu byinshi. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Asante. Ashimwe nanjye iyo mwahamagaze ngaho gushimira Imana igihe tuno munsi nari nihebuye nabona umenga ngomba gupfa. Nahora ndarandarira mu ijoro ndabyigwara nari ndwaye yari mu maboko no mu maguru sinashobora gukora n'igikorwa na kimwe muhira. Naciye no gusaba rasiyo kubera naguma ndyamye acakintu na kimwe nakora. Rero naragiye no kwa muganga umugabo wanjye nawe baragwatiriza n'ibitoki kugira ngo uze birahakugira. Rero muhira rero numva iradiyo isabira rivuga ko ari ahantu bavuga aho basengera abantu barwaye ngo bakamuhomba. Burya rero nanjye nkaguma nimbere ariko ntahazi nzoshikayo gute. Abana bakabwira ngo mama wowe aho hantu bumva basengera abarwayi bagakira ngo ntiwoze ugende. Nanjye nkavuga ngo yako je ntabwo ndoshobora kugenda. Hanyuma rero mu nyuma yo hazi umuntu ambwira ati cyangwa ushobora kuhagushikana ukagenda ugakira kandi uzoshinga intara. Burya rero naraje ngaha abakozi b'Imana barasengera kandi bagashishikara bandemesha ati wowe iyo ngwara wizokira. Umunsi bamaze kumusengera gatatu ndashemva ngaha gushika mu isoko muri ville ngenda n'amakuru. Ubu munsi ugira kane ntandava muri ino gushika ku Musaga ngenda n'amakuru. Hama rero mu nyuma maze gushika muhira ndiyumvira ubu kugira ngo nishimane ikinkore ndumva ko ashobora kugorora amaguru bigakunda n'amaboko bigakunda. Ubu ngira nzega kera n'amakuru nduka n'amaguru banuka n'amaguru. Ubu rero shima Imana kubera ubu Imana yarankijije. Ubu ndafata isuka ngakora nkajya gusora uko abana bafungura. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen. Igitero cyamukatiye mu mazuru abarimisire atavuga kandi yaragize umwaka wa gatanu. Buriya rero maze kumuzana ngaha ndatasha avuga Imana yazicuma. Amen. Hallelujah, hallelujah. Imana iri ku kazi cyangwa ntiri ku kazi? Iminsi natavuga ngeze hano acataha karavuga tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Imana irahari. Haleluya. Haleluya kandi nta byinshi mfise kuvuga. Byinshi pasiteri ari ngaha yarumvise ikibazo mfise naranyaka ibyanje barandoga ariko uwandoze yarishikanye arabimbarira. Ni ukuvuga mu gitondo mbyutse ntacyo nashize imbere numvise ubutumwa bw'uyu mupasitori wacu. Icyo nakoze naciye mvuga muti nta kindi mfise kurenza kuri ibi. Ati Mana yo mw'ijuru icyo nagusabye ongera usige amavuta pasiteri ubugira kandi kugira ngo abandanye kuturemesha gushika ku mpero y'ibibazo byacu. Kugera ubu rero pasiteri ndagushimiye cyane ku gikorwa wakoze mu kumpanura wongera unemesha na mwarimu Egide mubandanye kuturemesha murakoze. Hanyuma ibisigaye murakoze cyane Imana yongera umugisha. Ibisigaye nabyo ni ukubandanya dukeguruka. Hari aho numva umenga nosimbasimba. Wewe ndabona wadutwarira umwanya umurozi yarishikanye binatosha. Ndabona wofise gushima cyane rwose rwose. Amen. Ishobora
c'Imana kuri twebwe dufise amaguru akwiye ubuzima bwacu bukwiye. Haleluya. Je ndashimye kandi ndakengurutse kandi sivuga byinshi ni ijambo rimwe gusa. Ndashimye Imana ku bikorwa yankoreye muri izi ndwi zirangiye. Ariko umugoroba hari kuwa gatatu ku nzu yo higa niho bambwira ku mugoroba ati mutama wawe aragize isanganya ati kandi yababaye ati mbere bisa ko yashitse ukuguru. Uyu umutima uracika kuko mu mwaka uheze ku Noweli, ku munsi mukuru wa Noweli w'umwaka uheze byari byagenze uko nyene. Ndabwira Imana ati Imana ko ntari bwakumenye kiriya gihe nkihebura nkikorera amaboko uyu munsi nakumenye ngomba kweri Satani asubira nkurikire jewe ndemeye Imana ya repentance na ya majambo utuma wa mukozi wawe jewe genda yemera kandi ndazi yuko atanekime yabaye burya ncandika jana ndamanuka barambwira ati yabaye kuri penshereja aho nagiye kuri penshereja nkaja muri kilinike kubera mu mutwe wa mingo numva mbabaye cyane kuko nibuka ibyo nabonye mu mwaka uheze. Mu mwaka uheze ku muryango wose twebwe twahura n'ibisanga amasanganya indwara n'izakazisha ariko sinari bwamenye ngaha hama niho natereza ubwenge ngeze ku mutangasi ndacamuga ati reka ngende muri penshereja niho nzi ko medese yibukiye ncandagenda ndamuraba sange karaboroga yari ku moto ya sekanye n'iyindi moto ajya ku mutangaside yarahetse umukiriya umwe ubundi nawe yarahetse babiri umwe yarahetse umwana we yarahetse umwana nta n'ikimwe yabaye yahise ataha hanyuma abandi abapapuguru mbona yego yababaye kandi yikwaguriza ariko Imana ishimwe kuba nihari ubu Imana ishimwe kuba uko babimbariye ateko na lisansi Imana ihabwe icyubahiro hama ivyo novuga ngaha nzoza ngaho Imana ishimwe ko wamenye Imana repentance kandi ukaca watura amajambo avuga ko wahinduje ibintu kandi ugasanga ariko byagenze n'amasengesho usenga niyo yabikoze tunoze icyubahiro cy'umwami Yesu. Haleluya. Amen. Jewe ndashima Imana ibintu bine. Icambere naje ngaha ntanyote kwifana. Irera arabizi ngure yashaka mamaje. Jewe ngaha nahinje ku munsi wa Golden Sunday. Ego. Chanza zigera ngaha. Mana. Uko bakase gato ririsho na supashu bazinzagije hariya wamenga bose bahuriye kuri jewe. Changenda inyota y'ifanta ihereye uwo munsi. Kabisa. Ngujya kagisha arabizi mu buzima sinanyote kwifana ahubwo nampaye ifana twipfuye n'umubyara. Ikigira kabiri pastor yambwiye ati iyi ndwi nzokwakira mu bikurikira tuzoba turi mu bikorana. Anyakiriye yambwiye ati urafise umudayimoni yugaye uruti rw'umugongo, urafise ibinyanya umubiri wawe wose kandi urafise n'inyatsi, urafise kandi ifoto yawe barayihabye bayihamba icuritse, urafise rero n'inyatsi ikintu bita icyangiro ku bugingo bwawe mu mugongo byaruko nyene. Yego nika binyanya. Yego. Roventrua igihe umukozi w'Imana Esperance yari ngaha nari nicaye hajya mu mama yicaye afise umwana nije wa mbere umukozi w'Imana yabwiye ati haguruka hari umuntu ababara mu bitugu. Uwo mwanya nyene umukozi w'Imana Esperance na pastor baransengera byagiye bihetse. Bya binyanya wa mugongo bite byari bihetse. Dukomera amashyi umwami Yesu Kristo. Haleluya. Ikigira gatatu ni Rotrua basenzi baransengera bikwiye ndumva ko nduhutse gato kandi. Kuwa gatatu itariki 6 umukozi w'Imana ariko arasigura yari uyu muri adoraje aravuga ati uno munsi waje ngaha wese agenda agabanye. Aravuga ati uwucakira akazi acakira akazi, uwucakira amafaranga acakira amafaranga. Jewe navuze nti cakira akazi mu izina rya Yesu. Bukeye kuwa kane nagiye numva telefone y'umuntu
nari narasabye asabira akazi ahantu arandahira ko uwo muntu ataco basabasana atanu ubugenzi atanu ico bahurirako ahubwo ndiko ndamugora mu izina rya Yesu nagiye numva wenyene antelefona saa 10:36 ngaruka ku kazi ati diplome urayifise ntego uyifotora yindugikire kuri WhatsApp ndayirungikira umuntu ubwo nyene ndayirungitse nagiye mbona ejo ratonda ku kazi saa 2. Haleluya, haleluya. Uwo mwanya ndanagisuzugura chapata saa 5 nigire saa 5 nshitseyo mbanza kubonana na Deje ati rindira nakwereka chef Nising abandi z'ikiganiro bacomba chef Nising icyo gisigura ndarindira nk'amasaha 2 nagiye gutangura akazi saa 8 chef Nising tubonanye yambwiye ati wewe ahantu ngaha katanguye aho watanguye kwandikirwa ndatangara sinabwira ikindi shima kigira kane rero cyanyuma n'abagwayi bose nama ntabariza mbwira pastor nti sengera Claude, sengera Christine, sengera Christiane, sengera Beatrice, abo bose nta numwe atarakira. Hallelujah. Hasigaye uwitwa Sifa wenyene uwo niwe ducakorera ko niwe afise uruti rw'umugongo rwugaye. Fata honyene kwa simu. Fata honyene tukorere kwa simu. Tatuigira ko mwatamani. Mu izina rya Yesu uwagiye mu gishingo cya Simba ko n'abandi bose bakize wewe niwe ufatanye imigongo niwe ufatanya uruti rw'umugongo niwe uteranya ugateranura ndamusengeye mu izina rya Yesu ndasenze Imana ishoboye turiko turasenga uca ugenda ukore kwa Simba amagufa yari yaracomotse acaterana mu izina rya Yesu ukuboko kwawe si kugufi ngo kunaniwe no gukora. Oh, haleluya. Ukutema nikutebuka ngo twumvise intahe zikomeye z'akazi uriko urakora. Simba ku munsi wa Mungu tuze twumva intahe ariko aragendagenda mu izina rya Yesu. Amen. Mande kukazi byakwiye bine mugabo yamaze gukwiye Abona ni kimwe iyo foto ko yoba yarazutse nuko amafaranga bashize uzoza muri consultation. Haleluya. Maguruze shima Imana jewe narifise umwana ngo adita yafunitse yaguheko n'ikigazi ari nabuze yonja niyomva kubera sewe yamuntanye ndaza ngaha maze kuhamenya nahazanywe n'umuntu w'umugenzi arahanyereka ndaza nyakubahwa pasiteri aramusengera none nari nabuze amayera yo kumuvuza nagiye mbona umuntu amurira ntazi ibihumbi 600 none rero yari n'icuma icyo cuma cyakigeze kuwa kane none numvise bambwira yuko nkeneye gutaha ama nta gatike mfise ndashima Imana rwose itike turayiguha. Jewe tambe manje gushima Imana cyane ko ngeze kuri iyi saha y'ubuzima. Je mu kuri 12 kumwaka uhetse ukuri nahatswe gupfa ariko ndashima Imana ko ngeze iyi saha ndi muzima Imana ivuge icubahiro. Ama kuwa gatandatu nshaka gushima Imana ko nari nicaye ngaha mishengero numva baranyandikiye ko ari umuntu ari mu Akarede mvuye ngaha nshashikirayo cyasanga mama ari kumbanyi ndamugumako aririrwaho rero nshimira Imana ko kwa Mungu ku mugoroba yibarutse twatahanye umwana kuwa gatatu. Amen, amen. Nanje gushaka gushima Imana rero no kuwa mbere ndi kuri we ndi mu bitaro ndafatwa n'ibintu ngo ndagwara cyane ndaziba imihogo ndavuga ati Mana none ndi ku murwayi ngaha nanje ngware ndacamumva ariko ndashima Imana cyane ko naciye ntaha ndamahoro gushika n'iyi saha ntinjiye ibitaro
natahanye n'umubyeyi dukomere amashyi umwami wacu Yesu Kristo. Imana yarakoze. Haleluya. Amen. Nanjye mpagaze ngashima Imana. Nari maze indwi yose ndwaye, nari ndwaye bikomeye cyane, ariko Imana yampaye mitende. Nashimiye cyane. Nararwaye cyane n'umwana arangwarira ko atangirwaza ikindi, ariko Imana yabanye natwe. Ndashimiye umutware wanje yambaye hafi cyane, atwara umwana kwa muganga gendende ntoshobora kumujyana, none Imana mbona iriko iraduha mitende. Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Amashyi menshi ku mwami Yesu.